Mutaaramu wa gisiasa Kinoti Marete na ugite kethira ngavana Kawira ate athurana mubango jwawe jwa okolea na ngugi cia thirikari ni amenye mantu jakamumira kinyankuruki. Kinoti ariuga Ameru ibanogi ni ngono cia Kamankura na Sarakasi na kiria bakwenda ni mirandi ya weti na mbere. Kagitenio kau nawe Mike Makarina nerite ngavana Kawira kinyaga itia kanake nama agichwa wa kumuonokia ni amenya akaana ni untu Ameru ni banogi niwe. Makarina ne achoke oria Rais Ruto na Rigathi Gachagua batika muonokie ngavana Mukondo Juju. Boniface Mwongera gatutaririe. Na Gavana Bishop Faith Kaira Mwangaza aweta kumona mwekuro munio Rais Dorcas Rigathi koroterwa nyirukirwa ntukwenarwa na nyumene bomira kuringwa mbisha kiregerekeria ria konekana gushura ntairate keja kwethura kiruto gitene na ndentu baba ingi bethe tobakere na baita moni jao no mobo muteterio kyoto kya mwingi na ntuba mwathe Makarina ororite Gavana Kaira Mwangaza kinyageta kona ngino Jesu gakana na ndenda kwira Kawira reka kuringwa mbica na mwekuru wa Gachagua ringwa inyana Mama Maria thaine arume bakwagiletio na ekuru turiende ekuru barankatha cie ekuru ire mejio nkatha cie ekuru ire cijiete yo kiana ira cijiete yo kia akuru kemieni mwekuru no nto ni illiterate tutumba okatheri illiterate yetothiria. Makarina arenderia akole munyo Rais Rigathi Gachagua agatumira kinyaguthi gya kothambi nyakotha mukura meya na tabariko cia Mwangaza na Gachagua ebelando ukaomba komebela kanoga thagawira ato esima batu turi atane batu atutani nawe Kawira bwana wasa thirikari yeku itume support erite Kawira mbere metho ya Ameru na kethe igwa ya kuringwa mbica gwa kamatambi ya kiondo araugerende wo wetie milioni yana na kuretere katuigwa sauti eguru uyu iroga me Ameru ibathuri meario Mike Makarina nishokete gotombaru Ejer Kinoti orogite Gavana Mwangaza na batere kwethura menya biabyo kimena makobokobo na kabati kamwe ogina Rospin 500 ibithirimero ulitokeza tu number 46 number 46 out of 47 ukeza nange tu number 20 out of 47 uti muntu ukuonerwa ibubu uma uti maendeleo ya kuthithwa ya kwiru ijogite na inya muno kanyamora nti kwenda kugweta ntikeja ukarajeka kwi muntu kuonera hari wewe ketha no kwenda twita tugi istaidi ugo kwenda tugi gutina thina indi itugi tukijona indi tutugia no tibyo tukuona twina mwana wetu mithika lentore ECS twina mwana wetu Kindike ECS njuri ncheke okere ibo ikere ana ba unkobia thombi na ketha njuri ncheke na abu abo chokere nyuma bu alema ba okere batethiana no ntotomba kuthirwa tokiri twithe anto bekira Gachagua into morome yatwe kenge ebuna bwe MCs babunge Kontemero eborombi Makarina JR wethira botethira Kontemero na komishokire nkumire tuiriem na njiria kweberia kire na mbere MCA umeni saindiera chokeni saindie mwananchi nonto mwananchi no akumia na wewe ngwa MCA no kuona mama ukiongwete bui manto ijaire bwitikiria bumire bwite ngugiria mwananchi abutumire bwita na buthiri ogwana ndi nonto nande tutumba kuumiria tukara mihakena babu bwichithite bugikira nande bwiri kumira ketha mantu jathuki na babu na abu twino option yetu turi wananchi bware mo bwinde ketha butumira bwakara bwichithite kutina problem twabwenganiria mo bwinde nonto katesikini chaji gitukojerani na kithombira Mike Makarina eshoka kwa Gavana Kaira Mwangaza mbere thro akebiro ni MCs na batere kwethura nyiria Ameru bobogana na maciawe naona ebero gitene na batere kwethura gita kuwa sore kiri kanisa Catholic dira wonere oru mafatha bekira nguira ciarendi beta baruta misa ninke ya kuomba anto bara bendete Kawira iba moya bamwikiara ke bishop bamwetere mafatha barute misenge yo muthirita na ng'ombe atumete retiania ng'ombe kete rimenti na weye na motu na kachumbi na weye na kamuchele mami anto baro mekanyama utomba kwethia kuthilonga ng'ambe kamwe unengeri bilioni 14 ketha ote kwenda ng'ombe ere yawa ya ng'ombe inyingi okawe ichi nthaka ibare bilioni 14 i matireti ji abao ketha ni project but yokolea katukare tuinthe na akeja kuendelea bado akiunganagia mantu jegie maendeleo na mantu jawe jokoleo menye ng'ombe igeta nambere ikirejagwa na matrix igeta nambere ikiragwa nonto antu iba kwenda kumenya igitene ri kumio juri imbio yongo tureterete maendeleo nke reporter Antosharo TV kuma je kingina ngine kinene kimshusho Nairobi mbeta Boniface Mwongera.